G'unajini yosh. Sohibi joyi pulgirisha 2700 میگن. بازار 2400 narx do'stlar. یک گوساله غناجین 2200 میگه bu muameleler uğrayız. G'unajini mayda bozor 2600 narxga do'stlar. G'unajini namiondaroz zotdor. Zot है ये चांबो छिलाफा छिला bozor çılıdıkada çılıdıka. İşan bu kaça ya? İş çanda? İş Çin'de savdo mekanı. Ne iş? Sivahar savdo. Sivas'ta savdo meşava. Bozor çanga? Yine Bozor bozor sivisi 3300 narxida. İşçi çilidi azora? Çin'de savdo. Çilidi 4200 so'm. Bu savdo meşava. İşçi İş çoğunun. 4000 ina bu muomila dorayna. Zarduş. Bozor çanga dira? Yine bozor sevni. 3500 narxida. İş g'unajina? Ира чанд гуфтӣ? 3000 бо савдо мешавад. Г'унаҷини майда ина. Eğer çıka bir gibi aşağıya bir savdo sen kaçar. Як қучқораи средний. Ҳар сеш 1600 бо муомила дорад. На қучқори калон. Дини мазорай бо муомила дорад. Dini mazor ne de maydaş 1100 bu muamele doray. 1100 ne de tasya ne harduş 1600 bu muamele doray. Bozor çankada ne medar. Qo'chqorlar 2000'dan yana savdosi bor. Bozor 1700 1800 narx qilyapti. Mana Chorvador akalarimiz sotqiliq qo'ylari bor ekan. Mana Hoji bobo, mana akamiz. Qo'ylar qanchadan qanchagacha berdi? Qo'ylar 1,5 mingdan 2 minggacha bor. 1,5 mingdan 2 minggacha mana qo'chqor, sovliq hammasi bor. Mana shunday qo'ylar. Chorva xo'jaligi raisi mana akamiz Ne'matjon Ashurov mana. Mana chorva mollar. O'rtacha qo'chqor 1500 deyapti, yani savdosi bor. Bozor 1350 narx qildi. Mana akamiz chorva xo'jaligining raisi. Mana qo'chqorlar 1700 dami bular? 1700 dami qo'chqorlar, yani savdosi bor. Bozor qancha qildi? Bozor 1500 dan narx qildi mana. Yaxshi qo'chqorlar.
نه کنجورو همه این همونش 3 سامان 20 درهمیه. نه بسیارتر بگیریم با ممکن که ارزان شود. چی میگه؟ 3 سامان 20 درهم. بسیارتر بگیریم ممکن که ارزان شود. دهقان بازار آبادینا. کارتوشکا 2080 درهم. پیاز 1 سامان 20 درهم سر میشه. دهقان بازار آباد همه چی هست الحمدلله. دهقان بازار نه همه چی هست. کارتوشکا 2 سامان 80 درهم بدهیم. انگور ای 5 سوم تا 7 سوم 8 سوم. یه دیگری تو صندلیه. راحت کارتوشکا رو بیا تابلو شی. دهقان بازار آباد. خربزا داشت 15 سوم 7 سومان و 50 درهمی. گوشت بازار گوشتی مال 52 سوم با 1 سوم ارزان میشه. گوشتی گوسفند 55 سومه با 1 سوم ارزان میشه. گوشت بازار آبادینه. Será que eu vou esperar?